dore inkomoko y'umukino w'urupfu. Abakunzi b'umupira w'amaguru iyo hari umukino ukomeye bakunda kuvuga bati uyu mukino ni uw'urupfu. Nyamara nubwo babivuga gutya ariko bya nyabyo uyu mukino wabayeho. Ndi mu Rwanashyaka Siriyake, reka tuvuge kuri uyu mukino w'urupfu. Iby'umukino wiswe w'urupfu bitangirana n'intambara ya kabiri y'isi yose yabaye mu mwaka w'1939 irangira mu mwaka w'1945 ubwo Ubudage bwatangizaga intambara mu Burayi. Mu mwaka w'1941 nibwo Ubudage bwateguye igitero ku bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Mu minsi mike bahise bigarurira umujyi wa Kiev muri Ukraine. Icyo gihe Ukraine yari imwe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Aha muri Ukraine mu mujyi wa Kiev niho hari hagiye kubera umukino wiswe w'urupfu. Ubwo Abadage bageraga muri uyu mujyi bakuyeho ibintu byose by'imyidagaduro harimo n'imikino y'umupira w'amaguru ndetse basenye n'amakipe yose yari ahari. By'umwihariko icyatumye amakipe y'umupira w'amaguru aseswa nuko amwe mu makipe yari akomeye nka Dynamo Kiev ndetse na Lokomotiv Kiev abakinnyi bayo bari abasirikare b'Abasoviyeti, abandi ari intasi, kandi aba bari bafite n'amahame ya gikomunisiti. Naho se umukino w'urupfu wo waje ute? Nyuma y'uko imyidagaduro ihagaritswe, abaturage barigunze cyane ndetse bamwe bicwa n'inzara kubera ko bari batunzwe n'imikino. Ibi rero byaje gutuma imikino y'umupira w'amaguru isubukurwa. Nubwo imikino yari isubukuwe ariko hagombaga gukinwa shampiyona yari kugihuza ibihugu Abadage babaga barigaruriye bagakina n'abasirikare babo. Bitewe n'uko amakipe muri Ukraine yari yarasenywe, hashinzwe andi mashya. Umunyamakuru wari ushyigikiye Abadage, George Dmitrovich Stroff, akaba yarashinze ikipe ya RUK itarigeze ikundwa na hato kuko bamufataga nk'umugambanyi. Ku rundi ruhande haje undi mugabo Joseph Kardik ashinga indi kipe yise FC Start, ari nayo yaje kuba Kazarusenya. Uyu mugabo yazengurutse igihugu cyose ashaka abahoze ari abakinnyi bakomeye mbere abahuriza muri iyo kipe ye. Ni nako kandi hari indi kipe y'igisirikare cy'Ubudage cyarwaniraga mu kirere Luftwaffe yitwaga Freikorps. Uko umukino w'urupfu watangiye ni uku gukurikira. Aya makipe akimara gushingwa, ikipe ya FC Start yarazitsindaguye biratinda. Iby'umukino w'urupfu byatangiye tariki ya 9 Kanama mu mwaka w'1942 ubwo iyi kipe yatsindaga ikipe ya Luftwaffe yari izwi nka Freikorps ibitego 5-1. Uyu mukino ukirangira Abadage barabishe kuko batiyumvishaga uburyo batsindwa n'Abanya-Ukraine, bahita basaba ko umukino wasubirwamo. Nyuma y'iminsi mike uyu mukino wasubiwemo kuko Abadage batemeraga ko batsinzwe. Nyamara FC Start yarongeye yihanangiriza Freikorps ibitego 5-3. Kuri iyi nshuro Abadage nabwo barabishe bihambaye ariko bakomeza kwiga kuri iyi kipe n'abakinnyi babatsinze icyo babakorera. Hataracaho iminsi FC Start yaje gukina undi mukino na RUK yari yarashinzwe na George Dmitrievich Svechov wari ushyigikiye Abadage, nayo bayinyagira ibitego 8-0. FC Start byayigendekeye gute ikimara kwandagaza aya makipe y'Abadage? Kugeza aha FC Start ntibyayiguye amahoro kuko George Dmitrievich Svechov nyiri ikipe ya RUK yahise ajya kurega FC Start ku gisirikare cy'Abadage cya Gestapo. Uyu mugabo yabwiye Gestapo ko abakinnyi ba FC Start ari abagambanyi kandi ari intasi z'Abasoviyeti. Bashingiye ku byo bari babwiwe n'umujinya bari bagifite ko FC Start yabatsinze, bahise bajya kwihorera.
cya Gestapo cyahize abakinnyi n'abafana ba FC Stade mu gihugu hose, uwo bafashe bagahita bamurasa nta rubanza, byose biturutse ku kuba yaratsinze Freclef yabo. Nkaho guhiga abakinnyi ba FC Stade n'abafana babo ngo bicwe bitari bihagije, iyi kipe yahise isenywa, wanayivuga ukagezwa muri gereza. Mu mwaka w'1943 nibwo ingabo z'abasoviyete zasubiranaga inyuma ingabo z'Abadage. Muri uwo mwaka bahita banafata n'umurwa mukuru Kiev. Ubutegetsi bw'abasoviyete bacyumva inkuru y'abafana n'abakinnyi ba FC Stade bishwe kubera gutsinda ingabo z'Abadage, babihinduye inkuru itangaje. Abasoviyete iyi nkuru nubwo yari yarabayeho, ariko bongeyeho inkuru zo gukabya ndetse babahindura propaganda za gikomunisite. Abategetsi b'abasoviyete iyo bavugaga iyi nkuru bagiraga bati abakinnyi n'abafana ba FC Stade ni ikimenyetso cyo kudatsindwa no kudatezuka kw'abaturage b'abasoviyete. Barakomezaga bati abakinnyi ba FC Stade bakinaga n'abasirikare b'Abadage, abasifuzi ari abasirikare, ariko bakanga bakabatsinda. Bagakomeza bagira bati kuri stade bamwe bararaswaga ndetse bakabaha n'amafaranga ngo bitsindishe, ariko bakayanga ahubwo bakarushaho kubatsinda. Abadage bicishije inzara abakinnyi n'abafana ba FC Stade kugira ngo babatsinde, ariko biranga, bibi by'ubusa barabatsinda. Ubutegetsi bw'abasoviyete ntibwarekeye aho, kuko bwakoreye ibibumbano bigari abo bakinnyi bapfuye bazize gutsinda ikipe yari ishyigikiwe n'Abadage ndetse n'Abadage ubwabo. Kuva icyo gihe kugeza magingo aya, iyo nkuru yagiye ihererekanywa biturutse ku mukino wabaye tariki ya 9 Kanama mu mwaka w'1942, ukaza gukururira urupfu abakinnyi n'abafana ba FC Stade batsinze uyu mukino. Nta kabuza iyo iyi mikino ya tariki 9 Kanama itaba, bariya abakinnyi ntibari kwicwa, cyangwa se niyo FC Stade itsindwa ntabwo abakinnyi n'abafana bayo bari kwicwa. Umukino w'urupfu ni gutyo waje kugeza magingo aya. Iyi kipe ziri mu itsinda rikomeye cyangwa umukino ukomeye, nibwo bagira bati uyu ni umukino w'urupfu. Umukino w'urupfu wahindutse nk'insigamigani mu Kinyarwanda, kuko uriya mukino wahuje FC Stade ndetse n'ariya makipe yari ashyigikiwe n'Abadage niwo wavuyeho iyi mvugo ngo ni umukino w'urupfu igikoreshwa na n'ubu. Nshuti bakunzi bacu, mbashimiye ko mwari mudukurikiye. Umwanya wanyu ni uw'igiciro kuri twe. Turabashishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro tubashyirira kuri iyi channel no gukurikirana ibiganiro twabashyiriyeho mbere. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha. Nge ndi mu Rwanashyaka Siriyaki.